Fifi lava e o falofa ma whaatano whaatu I le nei vaenga o le fiafi ai alumai au sisi le nei o whapoponga o tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei ansa tofi sifuru male valu o Aukuso lua fe lua sifuru pono. E tomua I tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei fiafi ua tapuni aloa ia le fono tanga lona lua sifuru male lua le komiti whaasaya nisi le komisi o le tuna I se sae ma tutonu ngā le mua le Pasifika le ana tali malo I Samoa talu mai le amatango le masina le nei le aso se formatasi. Martha tau matafa vai mo se fau popoka. O le tali malo ai Samoa le funatanga lona lua se fululua le komiti whaasaya nisi a le komisi o le tuna I se sae matatonu ngā le mua o le Pasifika. O se avano le lei mo Samoa I ona tūlanga tau whai ngā whaiva. Mata utino ai le lava saunia o le malo Samoa. E tu watu le lango. E tu sai o vaenga uma ua whai ngā whanoina le nei whunutanga mō se Pasifika manuia. O le tāu o suenga whaasaya nisi. O le ngālulu e whaatasi mapulenga le lei. Mō le lumana I manuia o whai ngā whaiva o le tuna. O le awhionga le minista o whaatoanga ma whai ngā whaiva. On mapofi maono ma yawa tito a safo. Na sau noa e tāpunia aloa ia le nei whunutanga. I le nei lai tū la o te fia whaaleo ai le nganga o le whaataitele ma le whaamalo I lau o whionga le tamaitai pule o le WCPFC me se foi le taitai whono o le komiti whaasaya nisi sui o te whono uma ma le mamalu o paanga uma o no uma whai o na whai wina ma le manuia le whontanga no na lua skurulua a le komiti whaasaya nisi o le komiti o le tuna I le Pasifika. Ua varuaso o fontanga e reo se taimi pupu e manatu sai ai mata uku ma wherafurafu ainga sa whaingatā o na tuala puli peitai e ai le tautonunga sa taunu I se taununga le lei a wale pulea tatawino puna o le tuna ma le atinae o le ngatai whale o te talo ia manuia tina e o whai ngā whaiva o atunu uma o le Pasifika ma atunu o roi lalo o le whaamanu maruma o le komisi o le tuna I le Pasifika a wā se manuia mō nei ai maise le numanao e ai foi le tautonunga sa o tō maua le fia ma whaamari eina I se tari ngā māroa Samoa I le nei fontanga tā ua. O le tuna Elena o seia. O le puna vai lea o le tātou wola matupe maua. O se tau mafa o aso ta itasi. Ai mai se ai o le poutu o le tamau ainga I le tele o motu laiti o le Pasifika. O le talitonunga le mtanga lwenga o whaatoanga mwhainga whaiva. O le sami wasili atu na ilo na o se puna oa. O le tātou whaasino manga lea o anganuu ma le olanga I aso ta itasi. O le tausia ma le puipui o le tātou ngā taifale. O le ngafa tau limaina lea ma le te tau o a tātou wala ngā oa. O mea tau mafa whaatasiai male manuia o le tupulanga whaiae. E ui I le titi o le tamau aingo Samoa ai o lana tau tinonga I le puipuia ma le tau limaina le leo tātou o ngā sami. E le nei tūlangi le vasa Pasifika. E se lau pasene e au noa masona papupuni. Martha tau matata Talafou Mai Vaifanua. Ua whamauina le si itia o tangata ulufale mai ma tu ua tangata Samoa I le masino I ulai lua whelua se fuluono. Feini anthea whareti mo se whao popoa. Ua whamauina le si itia le au whai o tangata ulufale mai ma tu ua Samoa. I le masino I ulai o le ni tausanga. Pea whatustu se le masina lava leo le tausanga ua mawai. E tu sai ma whamaumonga le ofiso numera whamauina. E lua sulfitu afe se lau whaiva tangata na ulufale mai Samoa I ulai. Mai le lua sfulfa fe fitu se lau se fulu. I le iulai o le lua olo o lima. E tusale ma le si iti e lata le se fulu pasene. Mai le au whainga. E lua sfulu afe valu se lau malvalu na malanga mai va alele. Ai ono se lau fitu whana taunu umai fe malanga inga I lungo le sami. O le tōtelo tangata anu una ulu fale mai. E lua sfulu afe se lau fitu lua. O tangata asiasi. Ma o lo o whailoa mai e nei whai numera. Le whaaua wino fe malanga inga. Ma le toi malo se le vaenga o tu risi. Le tae o le si iti o tangata Samoa. O le o malanga atu I whawhoi ono atangi ai fu I le sa ili o vanua mo ngā luenga. Awa onga, ma le toi whaatasi o a inga.
O loo whailo mai nei whaamaumaunga, le whaawino so o tango Samoa matunu I whafu. Ai whapea fo I masuinga o no a fie le tamau ainga, ma le whaitawa o whaio tangata I tausanga o lumanai. Whaini ante whereti Talafou Mai Vaifanua. O le fese malolonga Talafou Mai Vaifanua na toi taliu mai ele ape amai a whaasalaunga whaapi sinei. Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices. Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. Samoai wa afia le ano fale o tātou ainga. Wa male pelepe mafutanga fia a matua mawhanau. A ola sa loto tātou ainga mai whala au whasaina. O se ainga fia o se ainga manuia. O mai tātou tutuwatas e te atu I whala au whasaina. Samoa, say no to illegal drugs for your family. Sorry, Aukuso, apa gubu? Kau bay Russia, ya? Loket fung. Hai. Pero kung ame, kuyo sa bay rumah. Pero may umaingan niya kaya sa kumina ko. Pero kami kini umarusin loket mea. Hindi so ko dua di so fang. Ya bay, dia mau open laptop. Yang dah pada kau mau dia kau tinggal kalau TikTok. Pero ba wa hack ka karo Facebook. Me kung mo ring ofe ko ya o ke fie femis ka send solo video. Dia wa mo la ko wala request no. Ka kau nga cyber app, pa mo siya no password kay Numa. Kala yung po kalam. Ada si kelo password. Tengo fie mang kuore, ngwa man as pa. Di ay, okay ko fa kamala pa pa na password. May magkingwa ka kau nga luni pa mo nginga. Ya ka karelo po kalam ibelo email, malo online banking. Ka mo ka may online banking e ba ka ka ko lang. So, dia wa hack bergak. Sa dua kala, dia ko dua kala. Di siya may gawin man kuwa. Kau labang pa po winga po kalami kanyo ma update system. Tengo pinga pa nga le ko virus sa machine. Awa, ko por na le virus so over. Di siya 5 fail Facebook friends. Kay doyo ka nga. Ang kasi o nga siya, inga makuinga lang personal information online. Eka, wala man puyo, may ko kingong pamkalanga. Wala mena ka nga fay. Alo le samsearch.gov.ws di pokeng ka wala mero kupu. Wala samsearch, wala vaya nga le faya ngay malisoy-soy na. Ya, awala pa so sula puno. Ne lungo pengat sa pailang. So ta inga pa chekonolos. Samoai o awala ya chacho chepa nga ina. E malo puy-puya yalom fanau may chacho uma. Awal pa tamala, cyber up.
Ile toi tali mai ai o Talafou Mai Vaifanua o lo whaonga o to mai whaamasini e whai ai ni a te tau whaasise o se solinga tula fono. Matha tamata whaavaimu se whaopoponga. O le anga ilumo le malamalama o tangata i le whaonga ino to mai whaamasini. Wa mai tau ina i fo i le anga iluma o whaamatalanga tau whaasise. O atu ina mai le mtanga luenga o leo wharpuipui ma leo le toi fuata ina. Se lapata inga malosi mo e o lo o whaonga ina ma le whaale te tau upenga ta whailangi. I le whaonga ina o ata e whaonga ina i te konolosi whaona pōnei. O i tū lau e whaonga ina i ngō pepelo. O le whaamatalanga whawhau mo whaamatalanga pepelo. I le api o fōlinga maisi fōlo sota inga. Wa whautua ina i le mamalu le atunu. Ina iau ili le lei whaamatalanga a o le i taliton wina. Ia sila po o se i tū lau tau whaasese. O le whaonga ina o le whaailo ilo le mtanga luenga o leo wharpuipui ma leo le toi fuata ina. Ina ia tali tonu ino se whaamtelanga mai le mtanga luenga e au noa ma se whaatananga o se solinga tūla fono. O le asu e ina le mtanga luenga whaamtelanga tau whaasese. O whaamtelanga pepelo o whaamtelanga e tau leanga ina le tamali anga. Ma le mawaise no fole lei le mamalu lau tele ilungo penga ta whailangi. O whaamtalanga o mafoi e tu ina mai al mtanga luenga o leo wharpuipui ma leo le toi fuata ina. E whaapongai mai tu lau pepelo. O le a le whaonga ina le mtanga luenga. Oni whaamatalanga aloha ia. Ia tātou talawhai u e lua se lauli masfuluafe le fesoasoani. Pou mōli mai le malusi angole la mo pisinisi turisi ua whaatupe ina le malo New Zealand. E tuina atu i le ofisa o tangata tawhawhao mai mo mai whafo. Feini Anthea Ferretti mo se vainga i le reporti. E lua se lauli masfulu a fetala sa mua se fisosoani ua whaalauloa ina. Mo le whaatawina ma le whaapipi ina o mōli e whaonga ina i le malusi angole la mo pisinisi turisi sa mua. O le fisosoani o lo whaatupe ina le komisi mawalunga New Zealand. I lalo le polo kalame mo le mawhitu una e ma le tue whaalelei o turisi. Ma lo whaatautai e le pūlengo tāta Talafou Mai Vaifanua. O le tāua le nei fisosoani. O le whaamama a venga le pisinisi turisi. E whaititi e ala tutu pe whaalu mo le tise. Whapea kasa o ona e whaalanga ina i le sio manga. O lo whamoe mo le polo kalame fisosoani fu i le tamo whainga Samoa. E whaititi e kasa o ona mai le vaenga o malusi anga i le se fulu tasi pasene. E o atu le tausanga lua o tolu lima. Pe a whatustu se le tūlanga sa ia i le lua o lua se fulu. E launga tongi e umawhale tali malo ese le nei whamanu ianga. E whaatupe ina tawa mōli. Whapele whapipi ina. Feini Anthea Ferretti Talafou Mai Vaifanua. Te walunga malisi uile nao tātou Talafou Mai Vaifanua mōle nei fo ia fiafi ai mōle terminator wha soifua.